Danas smo imali jedan od intenzivnijih dana u pogledu ispraćaja naših hadžija, tako da su jutros ispraćene hadžije 7. aviona, prije otprilike nekih 2 sata hadžije 8. aviona, upravo sada smo ispratili hadžije 9. aviona. Ujutro, inšallah, nakon sabah namaza i doručka, naše hadžije 10. odnosno posljednjeg aviona će krenuti u pravcu Džidskog aerodroma i nadamo se da ćemo već sutra navečer negdje otprilike oko akšam namaza svi biti u kompletnom sastavu, inšallah, biti na Sarajevskom aerodromu. Danas sam imao više odlazaka u bolnicu iz razloga što ovdje imamo dvojicu naših hadžija koji su imali moždane udare, dvojicu naših hadžija iz Krajine. Mi smo u kontaktu naravno sa njihovim porodicama, pružena im je maksimalna ljekarska pomoć ovdje. Naša ljekarska ekipa je također bila stalno u kontaktu. Brat jednog od hadžija je također odložio svoj let zbog toga što je želio da bude uz svoga brata do posljednjeg leta, zbog toga što se radi o malo težem moždanom udaru i morali smo u dogovoru naravno sa familijom. Ja lično sam potpisao u prisustvu brata, potpisao saglasnost da se može pristupiti operaciji kako bi se oslobodio pritisak na mozgu. Nadamo se, inšallah, da će jedan i drugi hadžija, inšallah, Hašim Muminović i drugi hadžija Baltić Muhamed, inšallah, da će njihovo stanje se popraviti. Zadužili smo ovdje jedno lice, osobu sa Latina koji će biti, inšallah, svo vrijeme u kontaktu sa bolnicom, sa pacijentima i naravno sa Mektebom, odnosno sa MOSS-om, i nadamo se da će sve biti u redu, inšallah. Što se tiče naše hadžinice Emine iz Rahića, koja je imala sinoć na Džidskom aerodromu, imala povredu ruke, odnosno prijelom ruke, ona je sanirana, u kontaktu sam bio sa familijom, tako da će, inšallah, noćas ona vjerovatno 8. ili 9. letom biti prebačena redovnom ovom linijom sa hadžijama, inšallah biti prebačena za Sarajevo gdje će čekati njena familija. Mogu da kažem da se na neki način utisci sliježu, da u stvari ova naša prilično kompleksna organizacija u kojoj imamo heterogen sastav naših hadžija, gdje imamo, nažalost, i veliki broj starih, bolesnih osoba koje su unaprijed znale da im je potrebna neka dodatna pomoć, što nama kao organizatorima zahtijeva dodatni angažman, da to na neki način sve dolazi na svoje. Ponekad i neke ljutnje opravdane ili neopravdane ljutnje otprilike su prevaziđene. Ovdje ljudi nakon što završe hadžske obrijede, nakon što pogotovo obave tavaful ifadu i tavaful veda, spremni su ipak jedni drugi da zagrle, da jedni drugima halale, i bez obzira na sve poteškoće i bez obzira možda na neke teže izjave koje su imali ponekad, možda i neko od njih je ishitreno kazao zbog umora sa Arefata, sa Muzdelife ili velike gužve u haremima, da će teško da se odluči da bi došao ovdje. Već razmišljaju mnogi od njih i govore da se kaju zbog toga što su kazali i da naravno većina njih sa suzama u očima napuštaju Meku, svjesni da smo se ipak ovdje u Meki očistili ili imali priliku da se potpuno očistimo od grijeha. Ovdje smo upoznali nove ljude, ojačali smo neka naša možda stara prijateljstva, uspostavili smo nove neke kontakte, neke nove komunikacije, međusobne komunikacije koje će ipak, mislim, biti mnogo snažnije kada se vratimo u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, kad se ovi neki utisci sa hadža slegnu, i siguran sam da svi oni koji su bili ove godine na hadžu da će sa suzama u očima narednih godina ispraćati sve one koji budu išli na hadž i da jedine želje svi oni koji su bili na hadžu ove godine ili proteklih godina, dunjalučke želje će ipak biti da nam je da opet dođemo ovdje, da nam je da prije toga dođemo u Medinu, grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da dođemo ovdje u Meku gdje se svaki ibadet na poseban način vrijednuje, ali čini mi se da su ovdje proklijeti Iblis i njegova družina da su malo opasniji, da znaju šta u stvari za naše ibadete sleduje, da sleduje potpuno oslobađanje od vatre, i čini mi se da su uporniji od proklijetih šejtana na nekom drugom mjestu, gdje u stvari pokušavaju da nas zavaraju, gdje na neki način ponekad i naše međuljudske odnose žele da pokvare. Sve će to, inšallah, doći na svoje i nadamo se da, inšallah, bez obzira na težinu našeg prtljaga, bez obzira što je nekoliko kofera iz prethodna 3 aviona ostalo, i nadamo se da ćemo, inšallah, to uspjeti završiti ova posljednja 3 leta u kojima imamo nešto i slobodnih mjesta i u prtljažniku, pa na kraju krajeva i na mjestima, da će sve to na neki način doći na svoje i da ćemo, inšallah, kada se vratimo u našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu, sve ono što je bilo negativno zaboraviti. Naravno da ćemo biti spremni da se spremamo, inšallah, da i narednih godina svi oni koji budu imali mogućnost da, inšallah, obave ovu islamsku dužnost
i naravno tražimo i molili smo naše hadžije, pogotovo starije hadžije koji su imali potrebu za dodatnim nekim hizmetom nas u organizaciji ili hadžija iz grupe, da ipak govori o svojoj rodbini, svojim prijateljima, komšijama, svojim ukućanima, da govori da je hadž za mlade osobe, da stare osobe, pogotovo one koje su obavile hadž za sebe, da se ne usuđuju da lahko prihvataju bedeluk, da budu bedeli za neku drugu osobu i da budu na teretu organizatorima i da upućuju dove uzvišenom gospodaru da od nas primi ovaj naš hadž i sve naše ibadete i da inšala naši potomci budu oni koji će izvršavati ovu petu islamsku dužnost i koji će se na ovaj način čistiti, potpuno čistiti od grijeha. Ja evo koristim priliku da se zahvalim tebi, Amire i Elvedinu, na vašem angažmanu. Ima mnogo pohvala, mnogo ljudi, znači koji hadžija, rodbine, prijatelja koji su zahvalni vama dvojici, koji ste bili neumorni, koji ste stizali na neki način da budete i prvi i zadnji zajedno s nama, koji ste odvajali vrijeme, koji niste imali faktički svog vlastitog odmora i koji ste i mimo onoga što smo od vas očekivali, što je od vas tražio Rijast islamske zajednice, učinili mnogo više od toga. Zbog toga vam veliko hvala i nadam se da će, inšallah, da ćete vi, odnosno oni koji možda od vas su imali priliku da nauče, do godine, inšallah, napraviti još bolju ovu medijsku prezentaciju. Drago nam je da to nije sve završeno samo u okvirima naše islamske zajednice, da to nije samo ostalo na ovim našim elektronskim medijima zajednice, već da ste na neki način vi zbog svojih ličnih poznanstava napravili neki prodor i ove javne medije gdje smo imali značajan neki udjel, gdje se sve to na neki način, na poseban način pratilo. Tako i vama veliko hvala i hvala naravno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli ovogodišnjoj organizaciji hadža, koja je, možemo da kažemo, bez obzira na određene poteškoće i bez obzira na nas koji iz rukovodstva koji smo nezadovoljni ipak uslugom, pogotovo u ovom hotelu, zbog toga što ona nije uopće na nivou onog dogovorenog, onoga što su naše hadžije platile, što smo mi izmirili od naših obaveza, ipak smo uložili maksimum napora da hadžijama bude dobro i drago mi je da kada ispraćam hadžije da uglavnom su svi zadovoljni i da većina njih kažu da im je bilo lijepo, oni koji su bili proteklih godina kažu da im je ove godine bilo ljepše nego što je to bilo ranije godina. Tako da smo naravno zahvalni tim našim hadžijama i često govorim i u ovakvom nekom kontaktu sa ovim odgovornim ljudima u Saudijskoj Arabiji da su naše bosanske hadžije uistinu bez bilo kakvog preferiranja, bez bilo na neki način želje da istaknemo nas, Bošnjake, ali ipak su naše hadžije po svemu nekako posebni. Siguran sam da vjerovatno nakon neispunjavanja određenih obaveza od strane i hotela i samog smještaja i usluge koja je bila na daleko nižem nivou od očekivanog na početku, da su u pitanju bile hadžije neke drugih zemalja, vjerovatno bi bilo tu mnogo više problema. Ovi naši ljudi su naučili da duraju, naučili su da trpe, naučili su da nađu na neki način, da nađu mjeru i kad vide da i mi naravno trudimo se da to ispravimo, da popravimo, onda su spremni da prijeđu preko toga ili da zaborave i na neki način anketni listići ovdje u ovom ili rezultate anketnih listića, ono bar što su mi mogli da kažu vodiči, da nisu ništa lošiji od onog tamo hotela koji je bio puno bolji, gdje je bila puno bolja usluga. Drago mi je da taj obični čovjek kaže pa šta mi fali ovdje sam jeo više nego što mogu da jedem kod kuće, imao sam ovdje više izbora nego što sam imao kod kuće, da kaže da je hrana bila po većini ljudi da je bila ipak, bez obzira na nedostatke s kojima mi naravno nismo apsolutno zadovoljni, da kažu da su apsolutno zadovoljni i da im je to apsolutno nevažno, da im je bilo mnogo važnije da funkcioniše prijevoz, kombi i drago mi je da su naše hadžije i starije i mlađe hadžije, pogotovo naše dobre majke, naši dobri očevi, trudili se do posljednjeg trenutka da idu u harem, borili se da obezbijede to mjesto u tim kombijima, nerijetko da možda plate i taksi, da plate skupo da plate taj taksi, ali njihova ljubav prema haremu, prema Kjabi je nešto što je posebno. Drago mi je da nakon Tavaful Veda koji smo sinoć organizovali, da veliki broj naših hadžija, hadžinica prilaze i kažu imamo samo jedno pitanje, očekujem da je to neka primjedba. Njihovo pitanje je bilo imamo li pravo, možemo li još da odemo koji put u harem. Tako da drago mi je da ove naše hadžije, evo bili smo sa Turcima ovdje u ovom objektu, bilo nas je manje nego Turaka u našem okruženju, u susjednim hotelima, ali nekako ovi naši Bošnjaci
oni ipak hoće da budu u blizini Kabe, ne priznaju to da budu tu u mesdžidu, pokušavaju, trude se da što više namaza klanjaju i mnogi od njih su žrtvovali taj svoj tavaful veda sinoćni, rekli su hoću opet da idem danas, idu u manjim grupama, klanjaju tamo i kažu opet ćemo da obavimo tavaful veda. Tako da drago mi je s tu stranu zbog toga što to pokazuje ipak neku jačinu imana tih naših dobrih Bošnjaka i siguran sam da su sve naše dove koje smo ovdje učili na ovim svijetim mjestima da su inšallah kabul i da ćemo inšallah nakon što se vratimo u našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu da ćemo zasigurno truditi se inšallah da budemo svi bolji u svakom pogledu jer svako od nas ko bude bolji kao roditelj, koji bude bolji kao džamatlija, kao komšija, kao radnik ili bilo što u društvu da predstavljamo, da ćemo zasigurno na taj način jačati našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu koju smo mnogo poželjeli. Poželjeli su, kad razgovaram sa našim hadžijama, poželjeli su sve, poželjeli su svoje familije, poželjeli su onu bosansku, neku našu bosansku hranu. Nije što im je falilo ovdje, imaju ovdje hrane, ali ta neka sla i ta naša voda i taj naš zrak i ta naša travka, pričam sa i našim dobrim očevima, kažu poželio sam travu, poželio sam sve ono što je bosansko. Naravno volimo sve ovo i ovo su sveta mjesta, ali isto kao što Imam Gazalija kaže, dobro je da se obave hadžski obrijedi i obrijedi umre, da se požuri sa ovih svetih mjesta, jer čini se da ponekad dug boravak ovdje da relativizira nas, da u stvari ponekad ne osjećamo više do kraja onu potpuno svijetost toga mjesta. I zbog toga nam je važno da se i vratimo živi i zdravi našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i da inšallah budemo u svakom slučaju da inšallah budemo bolji.